ابيضت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. على جنة ميكروفون ونحن محاضرة العالم ونحن أستاذ محمد ورجال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية عطرة رقيقة رقة النسيم العليل في أصيل يوم جميل، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله سبحانه وتعالى kanko hana yettede yaajuɗo nemaji mawnuɗo dokke annduɗo neɗɗanke no hatojini e gite o waɗanimo ɗe adi o torade mo, o andimo hatojini e koyɗe o waɗanimo koyɗe adi o wowde wowlude, annduɗo mo hatojini e juuɗe e nanɗe, mo hatojini e mono danko mo yurmina mo, e mono wallito mo sembina mo, e mono lonto mo ɓaawo surrude mo. Waɗanimo ɗiɗo fof tawina kanko jeeyaɗo o woni ko toriɗi Allah. En torki Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en ɗiɗo on tawina enen torimo, yo hokku en aljanna mo toride mo, ko kanko woni dokko, ko kanko woni yurmeteɗo. Seedi ke alaare weteɓe gonga si wona o Allah ko kanko tum hawtodiɗo o Allah. En seedi ke wondema Muhammadu ibn Abdillah ko jeeyaɗo makko ko nelaɗo makko, timmini nulal ngal, o lawani moftode, o haɓani dina Allah ngal, ala moƴƴere nde no hokka aljanna si wona o tindini en nde, o rewɗini en e waɗugol nde, ala loro mono wona sabu yawgol ka yiide si wona o rentini en, o haɗi en. Ɓurɗo moƴƴude on goruɗo naafi, moƴƴi jikku ko laaɓi, naafuɗo haa tundaje mum ɓuuti ka jarnugol Allah e hoore nemaji makko ɗe. Torke Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yurmende makko ɗen e kisal makko ngal e hoore o nelaɗo tedduɗo, e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala ñemtintoɓe haa ñalande joldi golol. Radiyaɓe Allah e geje mum jaldiri iman ɓe Allah subhanahu
mari ɗo wuuriɓe huyi joni accon min mi jumla seeɗani mi accana imma wuuri isman aw wasfan fa ɓe chefo ɓeɗa hellaka mawduul qaid min accanayɓe simen fotti mo ɓe ko allah subhanahu wa taala hokki ɗum kon kono accon mi jumla seeɗani min mi immo inchallahu taala ɓe wattana en ko lutti ko tawde mawdu mo ɓe yamiri en o ko mawdu yaajuɗo mo tawata e wawata moftude mo ko fi honɗum si allah subhanahu wa taala yewti fi nduɗo lewru teddinirindu jippinede qur'an e mayru o waɗi e mayru jemma ɓurɗo moƴƴude e lebbi wulore mana ɗum ko jemmaji guluji capantati tawi koye nduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangi alqur'an ko e nduɗo kadi ɓe rewtotonode wondude e jibril si en inne yewtu ɓure mayru ɗo haray koye e memo ko fi honɗum pellet allah subhanahu wa taala no waɗi e mayru ko tawata no woodi ko annduɗen kono no woodi toon boyi ko en annda ko torotoɗen allah yo newinan en waawugol tottugol haqqe e mayru e jogital gonɗu no haani so ndaari subhanahu wa taala ko farlugol nduɗo lewru no wayi wasi ko jeeƴe woni jamaɓe ko multaɓe o yandaɓe fiyo ɓe jaɓo sabu mawɗugol moƴƴere nde o anndi no keeli goo wi'e woni waɗe kono ɗo so nani ayeje ɗen no ardi noon ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun o watti ɗo ayyaman madudat ko ara non ɗo ɓay o wi'i farlama korka kan ka farlama e men o ɓanginane wondema rewino e hoore woɓɓe ko fii wonki kin anndu wona ko satti koko niwi kama kutiba ala alladina min qablikum kadi ndu farliraka korka farliraka e moɗon fii o weele fii on tampu fii on soñjo ko fii on heɓu ko wiyete kon kulol allah kono ki wonkiɗo fiyo ki heɓu kulol allah be ki weele mana no tawa eko laɓɓinta wonkiki heege no tawa eko tuuninta ki wonki teddinaki tampi wana haarugol alislam wona ko ɗaɓɓa ko ñaamugol ɗaɓɓana haarugol ko kulu washrabu wala tusrifu ñaame yaron ara on ɗuɗɗinaade ko ñaami on ɗuuɗi to fof koko ŋiñaa yakuluna wa yatamattauna kama takulu al-an'amu wan-naru mathwa lahum ñaanede ñaamede ɗaɓɓi kumito a waɗne moraade ɗin ɓen ɗo ko yiite ɗin jeeyɗe mana ñaamoɓe ko ɗiɗo ko ñaamowo fii o wuuru e wuuru o fii o ñaamo andi sa nani ko mum a sikkay ko gootu kono serti ka wuuruɗo fii o ñaamu e wonɗo ñaamude fii o wuuru kono sertini ɗi kadi ɗi wuuruɗo fii o ñaamu kanko ko no heɓa siko o tagiya ko fii ñaamugol kanko ko wurani ko fii ñaamugol ko ɓeeɗo wiyata koye ñaamu fii o taweede ñaamuɓe fii o taweede woni wuuruɓe fii yo ñaamu amma wonɓe ñaamude ɓe fii no wuurira si ɓe wuuri ɓe mari golle koɗe ɓe faala gollude iɗan ɓeeɗo ñaamire woni fii no ɓe wuurira oɗo yaade hadith nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bihasabi ibni adama no aymati yuqimna surba mana yoni neɗɗanke caañoy koyno darnakiiji ɗi mana ko ñamata ko fii no wuurira heɓa no gollira golle ɗe ardireɗa ɗo samuɗure ko rewal alngal subhanahu wa taala idana e wattane ñamugolngol naa ko watte kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun idan so wattani ñamugolngol no ñiña ko ñammingolngol watte ñammi
mu'mingol ngol ɗum ɗon koko wacca wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wono woniri noon yondinare nde no wacca lilladina uksiru fi sabilillahi la yastati'una darban fi l-ardi yahsabuhum aljahilu aghniyaa min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Idan mana ma tunfiqu min khairin idan komi faala andintinde ɗo wondema wonki kin hiki hato jini e ne'ede fiyo ki laaɓu fiyo ki hetto fiyo ki sorto e teddendi ko ki woni kon e mum fiyo ki ƴew noon ka Allah ki hewta darajatu taqwa ko ɗum ɗo woni ko korka kan farlira kon sabu muɗum ko ɓuri e hewde kon si en ndaari en tawayi ka defte ɓe yewtay fi nafaji korka kam ɓe adde pecce pecce nafa diina yankoje e nafa aduna yankoje ka nafa aduna yankojo nafa ko yowdirɗo e cellal no toon nafa ko yowdiri e société ko wiyete kon huwodire ɗen hakkunde yimɓe ɓen no nder toon wallitagol hella ko yowdiri e wallugol tampuɗo moƴƴugol jikku manam moƴƴugol jikku. Jonnon so en arti en taway Allah subhanahu wa ta'ala o farliri korka kan fi yo kulol Allah heɓo o watti ɗon yuridu llahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Yani joni waɗen waqfa hawruɗo accen karama koɓɓen ɓe makanayi ko lutti kon Allah ko o yamiri ka korka ko honɗum ko horugol ka kondo wiyete horugol ko jogitagol hara ñamali yarali resali jogitagol tuuyo reedu ndun e tuuyo farju on ila ka fajiri feeri ha nangue mutaka. Yani ko honno noon hawtidirirte hakkunde yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra e hoore ko o wii wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad min thumma atimmu siyama ila al-layl. Yani kon no hawtidirten ko yamira kon ko horugol ko wota ñaam wota yaru wota resu ila ka fajiri feeri ha nangue muta ko honno ɗum ɗon hawtidirte e yusra. Yani mubasharatan en faamay ko wiyete kon korka wona sifa enen ko wonɗen wadde ko enen en tampintinto woni enen iɗe waywa wonɗo fampade ko seeɗa ni haray pooreji makko ɗin taƴi ka ɗuɗo fampade on poore o neɓidata e poore ka o andi si goɗɗo ñaami ha haari kon ɗum watta to tekkiɗi fof tiroto ɗum ko jemma si woni ñalorma ñallanga fof o ñamalɗi fof ɗi natta jemma o ñamalɗi pooɗo sa wattanali yili nde suma eno ma yahara ñabbelɗi fof a hawrodiri e majje. Ko wiyete korka na hawtitugol ko ñamayno ko bimbi e ñalorma e kikiɗe ñamande wotere na ɗum fanda korka ko ɗum ɗo noon ɓuri jaalade. So ndaari jongal ɓen ɗo fof so landike ɓe yetto on dépense ɗi ɓe waɗata ɗin ka sappordu suumaye ka suumaye na ɗin ɓe watta ka aray ɗi ɗuyti ka na ok ko ɗum ɗo noon woni ko ngalɗini kon suumaye ko horugol dépense ɗin ka sabbordu suumaye no fanɗi si eɓɓidirama e dépense ɗin ka suumaye mana suumaye o no ɓuri sattude sabbordu suumaye o no ɓuri sattude juldan ɗum idan kon ɗum woni ka suumaye. Idan ɗo en famali ko fanda ko ki wonkiɗo siki weelaka ki laaɓata siki tampali ki ruttotako. wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi walthamarat wa bashir kon ɗo wewlinirte ko moƴƴere wa bashir sabirin. Idan be kon ɗo wiyete muñño ko haarande nde idan be weeleɗa ko be weeleɗa ko
ko maqsad shar'i ya weel fi wonki kin andi to be mara ben anno wodi ko Allah wi ma accu do aray faandunde nden de heɓaaki faandunde ɗimmere nden ɗuɗɗingol ñaamugol e ɗuɗɗingol desal mana ɗuɗugol yiidugol e sonnaaɓe e ɗuɗugol ñaamugol ñaamete ɗiɗi bonnay wonki bonnay hakkil wattan yi ndaaru fewndo ka weelaɗaa ɗon ka tawi ɗon alaa heɓude alaa ñaamude haara fiinoɗaa ɗon jannga windande nde ndaara no hunjortaande noon heña eno nde maalitorta noon ñaama haa haara jannga kadi ndaara siko gootu naa gootu idan weeleede nden no mari batte njanno ɓiɓɓe enteteeɓe ɓe law no ɓuri marde hakkil muyninteɓe ɓen duuɓi ɗiɗi e ko fawi non faala ɗo kadi on darnuta ko ɓuri hewde ko ñaamete ɗoyta e hakkille bani adam si ɗuuɗi ko wonno wonata e mum ɓe o ñaama seeɗa kono seeɗa fa in kana wala budde fa thuluthun taam wa thuluthun sharab wa thuluthun linafasi idan aray o senda pecce tati reendu waɗa feccere ñaamete ndeya feccere jaram ndeya feccere henndu ko o foofa waaqe e men on ka suumaye e hino ko ɓuri e heewude kon si neɗɗo on o ñaami waɗu ka hakkille ma ko dongal ngal rondotonoɗaa ka hoore ngal waɗaa ka reedu ngal ka heewre si a ronki a rowtira to joɗɗina ngal ka reedu si a ronki ko bee waaloɗaa ko ɗum waɗi goɗɗo ñaama e tum faale ɗoy ko fi o fowtike woɗo dongal ngal e ngal teddi ko ɗum waɗi si goɗɗo feƴƴintini wonde o wolay kuman kuman mi alaa wolde ko homɓe ɓe nafino ɓannana ɓe ñaami haa ɓe yokko ɓe enno yokko rela mi yara ko ɓe ngure maɓɓe ɗoɗi ɓe yari tun tawi teŋi haa tawi alaa ka yara tunde wotoro wallela mi ɓaho ɓendi e kono hiɗo ɓahi mana kanko emo anndi renndum ko teŋi konko haray ko so waalike ɗum to kono tawi mo ɓaari imo ɓahi idan konno watta o fowto probléme on ɗo weelaaɗo no ɓuri mo ɓuttu idan waaqe men on ka suumaye si woni futoro heewi no tawa e ko waɗata goɗɗo deereero luutondirgol ñaameteeɗi so ɓannii ɗo maaro bara tun boyi e maafe mum woni ko suppu woni ko haako woni ko woni aɓa mi accira ni wota woɓɓe ɓennditu almuhim si ɗum ɗo ɓannaama a ñaami ɗum ɗon tun a ñaamoye haa seɗena ɗo hawri kono so ɗo inni hino lacciri wonki kiwi e metti siko sifa ko ñaamuɗaa kon addan a wiya a haari kono siko goɗɗum ngo wiyama ɗo jooni ko lacciri a inna ya metto seeɗa a wayri ñaamude ko ɓen a ɗo ko foññe tawa ɗum ɗon kadi hakkille ma ɗum ɗo ko saa ɗum ɗo ko rigra mana no ñaameteeji ɗi luutondiriri noon ko noon suusirɗaa ɓeydugol jooni noon probléme o ɗo woni ka huntagol an ko hunde wotere defuɗaa kama siko ɗum ɗon tun ko huntornoɗaa a ɗuɗɗintaano kono ara ka huntaare ɓeyna heno ɗo toori tawa ɗum ɗon no wele seeɗa ɓeyna ketu wayruɗaa ɗum rowane ɗum ɗon kadi ɓanna heno ɗo putti ɗum ɗon kadi ɓanne ɗon ɗo ko gositiga ɗum ɗon kadi ɓanne mana ko ɓannaa watayi ayna ya metto gokku ko ɓuri heewde kon huccitugol ma ɗon anana e salli no noddina a o sallijo no hawji ɓe salliɓe ɓe hawja ko anniɓi ka huntagol a ñaamu buy woni tan mo waɗɗa on ka huntagol ɗuuɗi ko leere gooto woni hakkunde futoro e geeƴe si tawi julde nde ƴetti minti joyi ma ɗo seeɗa ka sappo wiyen sappo e huntaare ndi ƴetti minti capantati tawti sappo wonaali capannayyi ko jellutte leere nde ko minti noogay ɓe noddini ɓaynande heno juule noddinte idan sallijo noddinayi adi waɓɓutu o minti noogay idan an ɓe noddinayi arayta ka huntete ɗon ha jooni si a heɓti ko suudu a yari ndiyam dongal wongal ngal ka reedu koyɗe wata tammade hannde kadi ko fowtago ɗum yaha ka juulirde ko ɓay tun a mara feere sen ɗo a wiyena juule ka juulirde si ɓe ari ɓe haɓɓiri kala ko imamu janngino juuti kala ko almami on janngi juutante ko fii ko waalagol tun faalaɗa idan a heɓata an ko hawrondirɗa e mum sinaɓe ɓe inna waalo ɗe si ɓe woli ɗum ɗon no a tawi ɗon iɗa welti
idan juulen no tedde so jangi qul huwallahu tedde so jangi inna atayna kala suratul jangangal tedde joni noon kon wonta probléme donc ay ñallangal fof ida weela idan on tira e ma ɗon battina allahu akbar amun nikel seeɗa ɓaye ke waɗa si on ɗon duñi ɓahoɗa oɗo si on ɗon duñi probléme on an a woni lorrowo yimɓeɓe wonde yaara yeesota ko ɓe jaɓɓitoma fiwata yamiroyi yeeso mo ma wonde yaara ɓawata ko ɓe ɓawo jaɓɓotoma ma heɓuɗo feere jaɓɓitima o almuhim ɗum ɗo ko elle woni sabu makko ñamugo woni bus joni noon gayne naafiyade hewta ka suudu tum ɓeyna hirade annduɗa ko huntade ɓeyna hirade ta du goddol ma no e mum ɗo ko maaro e tew inna ɓe addu seeɗa on seeɗa ɗon sika ka miram waɗa fayda fanna man naal ɓirtale andata seeɗa heɓiki probléme woni kon ɗum rindu heewi haa ɗiɗi a waaloto donc doɗugol ngol hoyata joni noon nde hiɗa waalo no ko so woni 22 heures 22 heures seeɗa a immoyto kadi e 3 heures 4 heures fi surlagol kadi idan ɗon kadi ñaama fayda ha salli a salatu hayru min nawmi ɓe accintinire kuyere o kara ha ɗo woni probléme ndu hiiɗi ha hadde nafa ko ɗaɓɓa kon ka korka an a faɗi ñallal suumayel fof ko koyeɗanagol wonata a wata jaɓe o subaka nde hino juuleyde ɗana wonde ko si ɓe salmini maƴa an kadi salmina fus anda ko jannguɗa fusu ala fus ala ɗo nafa on perdiri joni noon e hino ko l'islam on ɗaɓɓi kon e ma ko ya eto ha so a heegege on andi reedu ɓoomata laabi ɗiɗi ko ndu fontoto ko nde hindu ɓooma muuse nde hindu fonto a andata idan kon ndu waɗa si tawi ndu ɓoomiki ñallal ngal fof ko huntare a ƴetti tamaroje tati a yari ndiyam no woodi ɗon ko ɗum ɗon no yoni ko fooɗata tekki ɗiɗi fonto la yondinor ɗon tamaroje tati yara ndiyam taɓeydu ɗum fus yahu juulageeji naafa si imam on jangi bakara hiɗa weltiɗa softi ɓanndu no softi ko fii ndu hayfi on sukkar ko ñaamuɗa ɗon yoni kono ko honto nafa on woni ɓanndu ndun no hatojini e ñaamete hindu marno goɗɗum iwi juldandu hiɗa ñaamude ɗum no jokkodiri ñande ñaamuɗa wonno ɓeyditi e ko ndu hatojini kon ɗum no marede ha magasin ji fof heewino joni ko ya yeetowo e haqqille ɗen joni he naami wonma jonnude ƴettu ka marɗa toon sa waɗi ɗum ka hakkille kon ɗum watta a naafay ha gayna ɗa softi sa hewti ka suudu siɗa faala yaru ndiyam ma ƴetta kuyer ɗiɗi ma tati ta ɓeydu kuyer tati fino yo ɗum wonu ko ka nokkugol sa ɓanni fof a wata daroyade sa fokkiti ferene ɓoytama nokku ɓeru kuyer tati on pet to waɗa maafe ɓanna waɗɓe mira mum tusuku ara a gaynay ɗo hiɗa hatojini kono andita ko seeɗa ɓe wino walla rendu ɗum ɗon ndu régilay ɗum ɗon heña ñallangol fof ndu heɓali ko ndu ñaama ɗum ɗo yonkay a waɗa to rendunno hayfi hiɗa faala immoto e 2 heures hiɗa ɓottini tahiru kasumay gaynu naafude waɗa kuyer tati tum gosoɗa walla a immoyto e 2 heures naafa ha ka faalata an mo ngata a soƴƴota ko a ronkata koyɗe teddata sewto e sullagol ƴettu ko hay kuyer tati boyɗi kuyer tati ñiiri kuyer ma ɗum kafe ta feccere tasu ara bire ɗon ko seeɗan ñaami wulnire ɗum andi ndu tiraki si weeti ñalorma no woodi ko arta a so'ata museni hay ɓus a sikkay a hoora a andata hay hiɗa hoori a yejjitay fi kono a waɗay activité ji maɗi no wowiri a dogay ƴawra jolda nangi probléme fus ala si hewtoyi futuro toujours ɓanndu no yeeta ƴettu ka marnoɗa toon kayre ndu ƴettude toon ko hatojini woy ndu ƴettude toon ɗon ndu ala landade kono sina ɗum si a hebbini ndu yonkay tu ndu innaɗum idan so a hande noon o suma e muusi ko muusini a ñaamu boy a andinali ndu ko e korka wonde sa andino ndu ko e korka a ɓuttinayno ko ni wonirta ha suuma e maya hayda ɓuttini dewe ɗen fof heɓaɓe ɓuttu heɓama
cellal heɓama wonki kiki laaɓa hakkille ɗen ɗe laaɓa sa rewtike qur'an tabita ko faalaɗa honjade o ɓeyɗa janggata bowal laabi joyi ara ya honjike la siɗo faala noon darde siɗo faala ila hande wiye hande ko tamaroje tati hunto to yarondi seeɗo naafoyon taw taw ñamma e fusta ha naafoyon arto so a hewtiti ko si an a forsiri en ɗum sina ɗum déjà ndu yondi no ri ɗum siɗo faala a waaloto hara fusa ñaama immoyoɗa ko sullagol seeɗani wonira noon ñallal ngal balɗe ɗiɗi tati a taway komi yewtuma kon nafa no nder to a waaway rewtade a waaway janngude qur'an jantuɗa inde allah moƴƴereji ko ɗaɓɓa ko fof ko suumaye heɓoda ɗon de woote joni noon si tawi ko wownoɗa ñamude ko an a ñamali heɓino okkitirira heɓino okkira idan koɓe defanma ko sunna kati ƴettu ɗum ɗon okkitira heɓa ɗon baraji huntingol hooro heɓa baraji woko heɓe kon hara ɗuytantama ko ma kon hay hunde ko woni wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasas subhanahu wa ta'ala iɗon andi mi waɗani en jula yagal ka ngal mara perdi ka inna alladina yatluna kitaba allahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Golle tati ɓen ɓeno janga deftere Allah nde ɓe ñinni julde nden ɓe okki kamen arsiki ɓe ɗo kene e gunɗo ɓen no mari julayagal heɓe jorti julayagal wondude e Allah ngal anda ko wi'ete ko perdi o yoɓa ɓe beru ko ɓe waɗi ko o ƴetta ka ɓural makko o ɓeyda ɓural Allah ngal ko jelu ɗum kalkil alaaɗo o wiyete woni hin nokku moɓay woni ha ka falaɗa wa yazidahum min fadli kanko Allah sa waɗi moƴƴere o jarnay ko enen ɓurno hanude jarnugol mo ka kono enen kadi so en waɗi o jarnay idan haray jiyaɗo Allah si a wawi wadde ɗum ɗo andi to harfu goto ko baraji 10 bowal gotal ko bindi 15 bindol gotol ko fanɗi o no mari karfe 50 ko ɓuri e fanɗude ko 50 laawi 15 ko 450 si ɗum ɗon sowama ka be laabi 10 hawray guluji 450 baraji sa jangi bowal gotal ɗum ko minti goto ma fawa seeɗa minti goto sika wutuɗo qur'an a heeɓi guluji 450 baraji ngal julayagal ɗo tono on no jande ka jande minti goto ɓe guluji 450 baraji ɗo ka julde jande ka sen ari ka julde jande tahono nder ton ka kala julde jande no nder ton idan jangugol ngol ka naafugol jande no ɗon mo be e meɗe wakkilo hara ɗaynali hoore mum imamu ɓen no senda waɗa 504 no waɗa hay migjina to mana ittiri no ɓe yawiri no ko juuloɓe ngoy jammi enen julnoɓe mana woɓɓe ɗo toon no hawji woɓɓe ɓen no yaawi ha no jande nden husu ala yankinare ala ɗo a ɗayne woni hoore imamu en wota on jaɓu ko goɗɗo wowlata ɓaawo yo on bonnan hoore mum bonna noon luttuɓe ko o faala jangirdoy wondude e yankina haysi ko jangata kon ɗuuɗa yo taw no selli yo taw hakkille ɗen no e julde nde wallahi mi qissa sonnajo saga mi anditimo wo hoynayi wonki nene bobo no juulude entaɗo on ari no faala goɗɗo no juuɗe makko ara enni nene koto makko mana miññituɗo mo on ari ini e habbo taw nene no yewtudude e Allah
yani ngol konngol no gasa sonnajo en mbi fuɗɗi juulude harinanaali ngol wondema wonɗo juulude ko wonɗo yewtidude e Allah si tawi wonɗo yewtude mana si woni chef quartier no yewtude e ma tawi no yiɗa konti ɗum koko mari valeur si tawi ko maire on ari ɗo no yewtude e ma a konta ɗum ko valeur molanaɗo siko préfet woni yewtude e ma itti sikki siko gouverneur kan wowlatake honɗo wiɗen siko ministre jom ma siko président o woni yewtude e ma feɗɗo si téléphone ma soni a ɓiƴay ma faaleɗa ñoƴƴude ha battirede fetta fi honɗum wota o so'u wondema heɗa mari goɗɗum go ko sohlinma ga yewtudugol ngol e makko ko fi o wela hettude mo yahay ka makko ko par audience ko ya arta ho winda wondema heɗa faala yidde makko ko fi honɗo yidanta e makko ɗum ɗo naɓe o yaana ɓe jonne rendez-vous ya aro e ñalande kaari iɗa mari minti noga ma minti sappo ma capantata par ce que tan makko on ko chargé joni noon an ko taguɗo leydi e kam tuti pelle ilini ndiyam wifini henndu woɗi kala ko woda kon ka hoore leydi si on fewti e ma no yewtidude e ma est ce que ɓerde ma nden no hani fewtude nokku go hana e ma nden on tawa no hersini wallahi no hersini wallahi no hersini koyenen woni hombo ha Allah yeƴƴito e ari e hadith telluɗo wondema si tawi goɗɗo wi allahu akbar fewti e Allah Allah fewtay e makko e yeeso makko ngon o huccata ha an hucca ha yeƴƴitoɗa si a jangi o inna jiyaɗo an o wakkila so a torike o inna mi okkima jiyaɓe Allah si tawi ko ɗum ɗo woni alhaali meɗen on ka nder julde ɗum ɗo no hani wigol allahu akbar sami assalamu aleykum allahu akbar miijite si tawi ko tedduɗo e maɗa a yiɗay yo jonde nden potto yo iwu neɗɗo welowoma giɗo maɗa mo wayruɗa mo faalaɗa si on fuɗɗike yewtudude e ma sago ma na yo yewtere nden taƴu ka ɗo yo nden ɗo gayno a memmina joni wonde goo fi yo jooɗo ko neeɓi idan an ahato jina e Allah idan biru ko juuleten kon no fanɗi e nder leerno gay e nayi ko minti 50 se wi hara waɓutu be ko minti 5 ka joyi laawi joyi kono gay e joyi ka idan ko ɗum ɗo iwi idan leerno gay e tati e minti 35 koye goɗɗum ngo wonde si wona hara a naafay woni ma ɓeyduɗa ka julde ma joni noon o naafiilo ɗo naafiilo on tu wona e sabu ya montane bakkatuji ma feƴƴunoɗɗi fof kono hara naafiilo sifa mo o ɗo hiɗa hawji mapama kono lannira mana est ce que sifa oɗo naafiilo monta e bakkatu julde goo no tongiɗa juula si a wiyama ko anje ya ƴettu est ce que a wi a jaɓay a wi siko ndeɗo de acceɗo ko fi an tigiɗa suti moƴƴade idan si tawi golle aduna ɗen Allah no ɗaɓɓi e men nde hiɗen golla ɗe yo ɗe moƴƴu idan itte sikke golle lahara ɗen golle luttayde ɗen idan ɓural suumaye ngal ko ni'ugol kiiɗo wunki andinake ko honno ki wondirta e Allah ko wiyete ko muraqabatullahi subhanahu wa taala sa a naati ka suudu fi ndiyan no woodi ma ñaamete no woodi a ñaamata sabu andugol ma Allah no sutima ɓeygu ma no ɗon a fewtintama faale ko fi hiɗa andi Allah no haɗuma jen ka Allah haɗuma ɗo ñaamugol saliɗa ñaamude ɓay Allah haɗi o haɗuma yarugol accuɗa ɗo yarugol ɓay Allah no haɗuma wayi noon resugol ngol iɗen ko lutte boneji luttuɗɗi mi sikki ɗin ɗon haajuma ala e majji ka kono goɗɗo si feni nafata so ñoƴi ɗiɗo boneji fof haaju makko ala e idan haray anditine nafa suumaye on go o nafa arano on ko nafa aduna yanke wondema baraji ɗin ɗi sowete baraji ɗin ɗi sowete moƴƴa idan ɗi sowe ka janngugol qur'an ɗi sowe ka juulugol ɗi sowe ka okkugol sirran wa alaniya e to heɓa miskinu mo annduɗa oɗo mara mo naɓanta coggu huntare nde ka makko hara ko kanko tun andi hakkude yetta siko semmi siko diimi biru woko heɓuɗa hara ƴetto ñande wo hara a waɗay ɗum ɗon gunɗo hakkude maɗa e taguɗo ma on hara ko andi a okkori wo komo jonnuɗa ɗum a ƴetta huntare ndi naɓaraka
hunteteɗo woni alaniya tan ɗon fof anday a addi huntari ka idan kon ko huntoraynoɗa ɗa ko an ko jogiɗa kon fi wunkimaki laaɓu naɓanoraɓe maraɓe ko fi an hiɗa heɓande hoore ma idan si a woniri ni e nder suumaye o o wonante nafa laarayankojo joni noon nafa go'o ko nafa tarbawi kani o gorkiɗo wonki ki soɓa mo rahmatullah ki yiɗa allah ki neeto hara hay yennaɗa ma wono arde noon ka hadis ne laaɓe so woni ñande goɗɗo e moɗo hoori wota o wolu ko boni wota o waɗa ko boni si goɗɗo yennimo ma piyimo yo wiw min de komi neɗɗo hooro idan e jakka no mari nafa tarbawi nehe kiiɗo wonki moƴƴina jikku o laɓɓina wonki laɓɓina e haqqille ɗe idan no tawa e nafaji muɗum sembingol ɗeɗo haqqille ɗuyta yejjitugol ngol ɓeyda doole hunjagol ngol idan no tawa e nafaji ɗi yurmingol miskinɓe ɓe maraɓe ka okkorgol ɓe huntari so en seniki ka leyɗe arabu o yii ko arabu ɓe fuulondirta e ittugol saraka okkugol miskin on tawa ko nema jaa wallahi ko nema molana o yi goɗɗo no darna remorgol ɓeɗo ko seede ɓay ko tomɓe woni ngal tew ñaande o daro sende hala wonde hara ko ɗiɗi no woodi toon nekkeli ka yaata si a woni toon lewru ma lebbi ɗiɗi ñande o a yahana e ittuɗo koƴe yahana soƴƴal yahana hirande goɗɗo landata kuma no wiyeteɗa ma wigol ko ɗum ɗo ñande aranɗa o sa arani joni a yahi a naɓɓi ka suudu a yirti tikita ari kadi ɓe jonnete kamɓe ɓe andi ko allah ɗoni waɗande jam fa ala kadi kono mi fala wiide si goɗɗo ari wima ɗo fi sabilillahi hara na hanuɗo okkede sa okkima hatta a heɓa baraji ko kanko jamti hoore makko kono an okkuɗo a heɓa o jamfata jamfa ala to kala ko waɗɗa a hetta inna allaha la yudiu amala amilin minkum min dhakarin aw untha wa huwa mumin yani asas on koye taw iman no woni idan mi nanayno karmakojo no janni men ɓe ma kayno womo jamfori en dina kan jaɓe tawi ko on ɗum waɗi ɗum ko goɗɗo wiyano no silmi ɓe okkoremo mbuuɗi ɓe inni a ɓe wonɓe silmude ɗo joni silma e nde juulirde silma nde to o wi mo jamfori en dina allah kan jaɓe jamforede dina kan yani ko mana mawnuɗo ɗum firi wondema an julɗo wota haaɓu moƴƴere ko wonɗa wadde ko allah kanko e mandi ko moƴƴere wonɗa wadde wona ɗo waɗanede on si hannda e mum ba nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naafiqiɓɓen ɓiɗɗo makko ɓiɗɗo naafiqijo ko o andanoɗo nifako muɗum torino e nelaɗo juulanmo ɓe mo o tori nelaɗo dolokke maɓɓe on fi waɗugol waɗangol ɓe makko kasango nelaɗo yaha ɓe jonnimo dolokke o ɓe tawa wattingol mo ɓe juuli nelaɗo ko waɗi kon ɓe hani wadde ha qur'an ari winni hande kadi wata fil wata waɗu hande kadi ta juulu goto e ɓe naafiqiɓe ɗo simani wata tawi kam wattinde kono joni fi ɓe juuli adi ɓe haɗede ko ɓe juuli kon ɓe mari allah la kono ɓayi kanko waɗanaɗo on o handa e mum ko ɗum ɗon waɗi allah wi wata juulu hande kadi wata wattin hande kadi kadi noon hay juuluɗamo laawi 70 mi yafotako ko ɗo neɗɗo on rentoto taweede eɓe tawata hay moƴƴuɓɓen waɗanma an a heɓata kamɓe ko ɓe waɗi kono ɓe mari baraji maɓɓe ɗi mais an waɗanaɗo on so a handa e mum aray ay bi probléme sa ari ko ittowo zakka a wii ko a miskino a yurminkinike o jonnima kanko itti zakka mais an jaɓuɗo on ko a handa e mum anan goyto ka allah idan okke moƴƴoɗe suumaye pottinante ko wiyete leƴƴi pottinante ko wiyete ɗon ɗo ma ɗo to tawnoɗo no waɗi cour fermi windi ka ɓaawa ɗon les chiens et méchant barere ndun no ñaaɗi lutta noon ko ne a ndundum ka ko ne ndundum almuhim les chiens et méchant so iggiladi kanko wooli ka kanko wi awa dey barere ndun no ñaaɗi wonde no ara hay wotuɗo ala to ka almuhim si suumaye hewti o sotta e on cour makko ɗon o ƴetta paani hum makko kum o tawaye ka huntari ka mana daari ko ha on to suumaye neyi wonkiji ɗi
tawno ɗo fottata e goɗɗo yettamo ka suumaye o aray o tawta ka hunteteɗon o juulida e maɓɓe mana ɗum ɗo ko nema jano e nemaji ko woni ka lewru suumaye jonno kon ɗum hande ko an o julɗo ɗo eto profita ndi needi ndi suumaye ne'iɗo hay o ŋawuɗo ɗa tawayno ɗo ko fimayɗo tawa acce miiji daare ƴawe fewde ɗo ka otoje men jinde on sikkay Conakry sansa ka ƴawaɗo e taxi yiya hara hay ware nden himo moori ga moori gadda haymo watti waaju ma mo watte Qur'an atawe so a daari a tawa Allah ko mawɗo ndu lewru ndu waawi newde ko heɗini o Qur'an ma wattinimo waaju ha ɗum no mawni ka iɗen tawa fof no sansi ila ñande go o suumaye so wattaniyiɗi nde juulirde ɗo no itti wuula ka waɓutuji ɗin juulete naafete ka ala ka arede no arede iɗen ɗum ɗo kadi kon ɗum ko batte nafa ko woni kon ka suumaye ka ni'ugol wonkiji ɗi ka artirgol ɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala iɗen ɗum wowano arde ka juulirde few ar an wowɗo arde o sa leeti kano gasa ka yaasa heɓata pilas wownoɗo arde ñande o sabu on ɗo ɓeyɗa aray law ɓe andi si ara law heɓata place iɗen ɓen ɗon ara ɓeyɗo fof aray kono ko honɗum ngaldini si suumaye yaari a sikkay ɓeɗo ko ƴettoyaɓe leydi goo anda si suumaye yehi kadi a sikkay ko remorque je ma avion joni ƴettude ɓe kadi natta ayitata hay goto iɗen ko honɗum faala ɗen ko yo eto noon ɓeɓe suumaye pooɗi addi ka juulirde yo en ɗaɓɓu ko tongi remɓe ɓe wona tongen ɓe wona wallito ɗemɓe ɓe feewa yo ɓe anndu wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗaɓɓi e maɓɓe ko peewal ngal ko Allah wona reweede wona suumaye ko woni suumaye wallitoto no dewal ngal ñiiɓira ngal wallitoto no wonki kin laaɓira ngal wallitoto no neɗɗanke on artira ka Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newinaki idan haray woktu ko okkaɗen kon no woɗɗade to haray komi faala andintinde ɗo wondema suumaye no mari nafaji buyi nafa ka cella wonde dow reedu ndu hatujine e fowtago o machine ɗo imo gollude ibi tagaɗa si o fowtaki o tampay Allah dandu tere go o si boni ka ɓandu valeur majje on no tiiɗi no mawni probléme ɓooƴe probléme heyre probléme ɓernde ko nattata e mum ɗe tere ɗo fof si tawi no hara ko mbuuɗi ittete tawayno goɗɗo heɓatano coggu mum ka ko ɗum ɓe filli goɗɗo yaano ko tanta e mata probléme fofango ɓay o ari ko wallina balɗe tati Allah waɗi fofango hetti arti normal e poɗanimo facture mo 500 000 francs CFA e o yii facture o fesi ɓe sikki haray o mara coggu mum nden so o mara coggu mum joni ɓe wawi waɗande mum o yoɓira seeɗa seeɗa ha nde lamni mbiɗo mari duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi ɗi duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi miɗo fofude ha hande Allah fontanallen facture onon o wallitikiɗami nder balɗe tati o fontanila facture mo 500 000 ko ɗum dowrude ni mana moƴƴere nde Allah waɗanilamde duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi miɗo fofude ha hande Allah wi addanami facture onon ko balɗe tati walliti tawi no facturede balɗe tati be 500 000 e nder duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi ko jeelu yaltine an o jiya ɗon ɗo fofude ɗo an o jiya wonɗo nanude ɗo wonɗo yi'ude wonɗo yaw
wonɗo yaltude hara na goɗɗo walluma na ɓe goɗɗo yurnoma a yaha yaltana hoorema arta ñamana hoorema dola a hana anditande Allah ɗinemaji makko ɗo hersinanaki en so yehi ka labtani en yoɓay ɓe tufa en bulla Musa fofa ɗon ɓiñña ha si ɓutti wi'a docteur merci nan docteur on jarama albarka hara kadi ko gonga ma ko ɓe jarama ara ene weltaniɓe ko fi hiɗa andi ɓe wonante woni saabu muusiyedi ɗi wonata muusede e ɓuttu hi Allah ɓuttinoɗo ɗum ade muusude o ha nde andi tiwigol mo barka a andi tiwide Allah barka batte yagol ka hurgo si reedu goɗɗo dogiɗo o ari o yi on no hokkiti ka hurgo ko wiyete makko ba yagal fof majjiray ka ko fi mande so ɗum no foti kamo ka liñ jara hande kadi ko fi moko ba yagal ngal rukkiki ka dogay ɗo o ara so tawi on ɗo anditata yettugol o ara tumi ƴetta sotalde nden ko o daari o nandi e hurgo o yaari ɗon wonde ko wiyete he hurgo ngon ko ga ko fi ɓe andi oɗo e ɗum ɗon ɗa joni o yettani goto so o naati to woni ɗum yalti gurgurunnike ha gasi o laɓɓintinike o ɓornike ko on tuma noon o artinde tawi makko ba yagal o ara are mo suɓa ka o tippa o ara o wallina satande inna ok jarama nan na lagan hay koy awa albarka o huccita joni o woni mo ko ba so yahuno ɗuri ronki yaltude o artude ene e satalde o wiya ene goɗɗo barka ko ɗon ɓe hoccaynoma ɓe ɗaɓɓa oto ɓe yowamo ɗon ɓe sottina kalabtani so yewti kalabtani kon ɗum watta o tuuba mbawana ɓoorede ɓe yurnomo ana ɗum watta ɓe opéra ɓe waɗa sonde ɓe gera gereteɗe fof si yalti o gasa e hoore nde wirtere ɗo fof takay koye o yiɓe jarama joni miijiti sutura mo Allah waɗanma jiyaɗo so tawi an a yiɗali Allah aroy kon mbo yiɗata konde tuma yiɗata konde tuma wonata dimmo iɗen o sumayeɗo ko ari ko andintingol ma ɗiɗo nemay muuseɗa weeleɗa andita nema harande nden lo'a andita nema doole ɗen andita nema keɓal ko Allah okkorma ko woɓɓe mara hay hunde iɗen anditana Allah subhanahu wa ta'ala ɗi nemaji makko ɗo hulamo rewamo jonno himo waɗanma kadi himo sowi baraji ɗin e muɗum iɗa wawi heɓude ɗo ɓeydoɗa gurdam maɗam hara ko laylatul qadre tum hawrodirɗa e mum hara ko jeemma laylatul qadre pette hawrodirɗa e mum ɗum no ɓuuri baraji rewɗo Allah duuɓi jeetati e duuɓi 3 e lebbi ɗi iɗen haray jeyaɗe Allah sumaye o ɓuuri muten mawni den na inchallah e joni tawi cheikh meɗen ɓe timmen hen ko ɗutti ko mi yaafo mi daroma ɗo wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa yewtere ɓimmere
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتا الله سبحانه وتعالى الله مونودو towɗo seniɗo laaɓuɗo hanaɗo yettede yankinane wotinɗine rewe ɗofte e torimo yo ɓeydu nema e kisiye nelaɗo men o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nde e dendagal sahabaɓe maɓɓe ɓen timmode nele ɗen ɓurɗo moƴƴude e tagore nde tawi si wi e makko ko ɓurɓe moƴƴude ɓen kadi woni ko waɗata takko makko ko ɓen woni sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah subhanahu wa ta'ala yarloɓe enen kadi Allah okku e moƴƴere du'anagolɓe e ñentingolɓe ka dewe. haray ko won en yewtude fii mum ko fii gandal, fii no gandal ɗaɓɓirte ka fewndiɗen ɗo mofte l'islamu ɗen no haton gini e janguɓe, no haton gini e yimɓe janguɓe kelɗuɓe janguɓe fannuji ɗin fuu ɓe luggi e mum ɓeno hikko yeeso julɓe ɓen ɓanginana ɓe yonnanoɓe sendidirana ɓe. ɗum noon wawata wonde sina si tawi woodi woɓɓe ɓe tawete ko karamokoɓe l'islam ala manhaj ahli sunna wal jamaa, manhaj salafu salih, laawol moƴƴuɓe adinoɓe ɓen. yewtugol fi ngal ɗo gandal ko hunde himmunde. ɓe maaki hiɓe yewta fi ko wiyete définition tarif al ilm, wawa wonde hara ɗum ɗon ko tarif lugawi, marifatu shey ala haqiqatihi, andugol hunde e haqiqa mayre on no nde woniri noon tigi andande. amma min annahiya shar'iyya ko fandiɗen ɗo kon al ilmu shar'i huwa marifatu ma anzala Allah min al bayyinati wal huda, ko andugol konko Allah subhanahu wa ta'ala jippini immorde ɓanganduyeji, yani ko Allah ɓangini kon no ɗuuɗi. huwa shar bi sifa amma, ko ɗum woni sharia o, ko ɗum woni qur'an e sunna. albayinat alhuda ko ɗum Allah jippini ene laaɗo sallallahu alaihi wa sallam, ko ɗum woni qur'an, ko ɗum woni sunna. andugol ɗum ɗon ɗum woni gandal tigi tigi. haray gande goo noon no woodi andeteɗe, kono tigi tigi ko ɗum ɗo woni gandal ngal tawete ko gandal sharia
ngol julɗo haani ƴerngitaade e mum. si tawi en faalama yewtude fii ɓural ko yowndiri e ngal ɗo gandal, gandal ɗum no mari ɓure heewde. Allah subhanahu wa taala ko kanko tigi wiyen ka deftere makko teddunde baada audu billahi min alcheytani rrajim hal yastawi alladina yalamun walladina la yalamun, yarli harano fota anduɓe ɓen e ɓe annda ɓen, hiɓe fota ɓe fotata. kayf ko wano honno noon woniri ɓe fotata? ko en anndu wondema ko e bangeji ɗin fof. masalan julde janguɗo e julde mo janga, haysi ko fana, janguɗo on juula fana, majjuɗo on juula fana, ɗin fanaji ɗon ɗi fotata. janguɗo on hoora suumaye, majjuɗo on hoora suumaye, ɗen suumayeje ɗon ɗe fotata. majjuɗo on hajjoya, janguɗo on hajjoya, ɗin hajjuji ɗon ɗi fotata. idan la yastawun, ɓe fotata baraji, ɓe fotata andude Allah subhanahu wa taala, ɓe fotata hulde Allah. hay si tawi woodi ton yoga e janguɓe ɓe hulata Allah, ɓayde no woodi ka o janguɓe mortotoɓe ɓe ronka hulde Allah piiji goo, walakinahu chey yani ko nadir, wal hukmu la yubna ala nadir. ɗum ɗon ko hunde nde anndanɗa hoorema ko seri ndi khilaf, yani ko suduf, nau min asuduf, ko noone e waɗugol ko tawete ɗum ɗon no juhi, na ɗum habbano. amma tigi tigi on ko woni haqiqa kon, janguɗo e mo janga ɓe fotata ka dewe. si kammiya on foti, kammiya on yani nombre on, oɗa juula darde ɗiɗi, oɗa juula darde ɗiɗi, ara ɓe foti ka telemma nombre ka kammiya. mais natija on fotata baraji ɗi. innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, hada fadlun adim. ɗum ɗo ko ɓural ngal Allah waɗani anduɓe mo ɓe. ɗum ko haqiqatan fi waqi hayatina, si en ndaari ka réalité ka ngurdam men, ko hulata hunde nde annduɗa nden kon e ko a annda kon na gooto. ko annduɗa kon tawaɗa anndi bone mum, e ko a annda ɗiɗo ɗiɗi ko gootum, wona gootum. bobo penu mo annda fus hara no waawi tum fuɗɗi waawde jooɗaade, on so addi ɗo mboddi kuuraari ko ndi njanɗi o memay, o dogata. ko honɗum waɗi ɗum? o annda bone mum on. annduɗo bone mum on si ari o tama e hoore nde, o jiɓɓa to honɗum o gerata, mo ɗaɓɓita ɗa weduru, mo ɗaɓɓita kaaƴa, mo waɗa honɗum nde, honɗum o watta, si kanko e mo anndi. idan Allah subhanahu wa ta'ala rewgol mo ngol e hulgol mo ngol e ñentingol nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, ɗiɗo fof no hato ngini e gandal. jokkugol diina l'islam kan hara wona askinagol tum e makka, hara ko wongol julɗo tigi tigi no hato ngini e gandal. ko ɗum waɗi si tawi cheikh l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ɓe maaki ka fuɗɗode deftere maɓɓe al usulu thalatha, fa'lam rahimakallah annahu yajibu ta'allumu 4 masail. no waɗɗi e neɗɗo yo jangu
masalaji nayi. nokku goo deftere nden déjà ɓe innitirnde usul al usulu thalatha, lasiliji ɗin tati. ɗin ɗon lasiliji tati ɗi fop ko yowdirɗi e gandal. ɗi tati non fuɗɗode majji on ko gandal, ko marifat. hay fus e mum ko tawete wona gandal landi ala ton. marifatullah, marifatu dini l'islam wa marifat annabi sallallahu alaihi wasallam. nde fof ko andugol allah, anda dina l'islam, anda nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam. idan andi ɗum ɗon fof mum ko landi, ko ɓe wi kadi ko yajib. joni noon si tawi neɗɗo o andali allah, o andali nelaɗo, o andali dina l'islam, aray ono andi? aray o anda. hay si tawi noon imo jangi ha ko wiyata kon savant, waɗa woɓɓe ɗo ɓe noɓe ɗe les grands philosophes ma ko nandi e mum, wo jangi ha kono jangali ha faami wondema enele ko tagaɗo. allah tagi mo ko allah tagi nde tagore fuu, ɗum wawata wodande hoore mum. allah kadi tagi nde tagore fof o accitirali ɓe ni, o neli nelaɓe, o jippini defte, o yamiri guppiiji, o haɗi piiji. ɓe wiyeteɓe ko savanno jangi ha tawi famali ɗum ɗo, konto ngal gandal woni. ɗum ko gandal noon, gandal ko gandal nafowal neɗɗo on aduna e lahara. no jeeya e ɓure gandal, ko tawi kon allah subhanahu wa ta'ala o fawi hoolare e janguɓe ɓen, ha o waɗi martaba maɓɓe on, ram maɓɓe on, takko malaika ɓen. siwe malaika ɓen ko kamɓe. o wiyen ka deftere makko, shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist fa ashhadahum ala wahdaniyatihi. ashhada al malaika wa ulul ilm ala wahdaniyatihi ba'da shahadatihi bi nafsihi. ɓaawo allah seedike, o wi o seedike kanko tigi reweteɗo goo ala wondude e makko, ko kanko tun la sharika la. allah seedi ɗum. ko ɗum waɗi neɗɗo si o waɗi shirku, haray o waɗi masibo molanago. waɗugo shirku c'est un grand crime aux yeux de l'islam. ko wiyete kon shirk, c'est un crime. ɗum ɗon koko duwa woɗɗitede mum. allah tigi seedo, o wi mi seedike min tigi reweteɗo goo ala sina min. mi seedintini kadi malaika ɓen seedike, jooma gande ɓen kadi seedike. ka tawi ɗon ɓay seedeyagal makko ngal iwi kanko allah, ko seedeyagal malaika ɓen hikki ɗon, seedeyagal jooma gande ɓen hikki ɗon. hada muntahal fadl. ɗum ɗo ko ɓural mawngal ngal andanɗa hoorema bani adama no haani ɗaɓɓude, no haani ƴergitade e mum. ɗum noon koye nder gandal ngal heɓoto. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en e hadith maki man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. kala mo allah faalana moƴƴere, tawi allah no muuyanimo moƴƴere, moƴƴere aduna, moƴƴere lahara, tentini noon alijanna. mo allah muuyani ɗum ɗon wo,
o faaminaymo diina kan bi mana o newnanaymo heɓgol gandal. ɗon andi noon Allah subhanahu wa ta'ala o okkorta hunde wona gandal, wona jawdi, wona laamu, wona hay fus, hay cellal, hay fus ko okkorayma biduni alqiyam bil asbab. ala ko be daranɗa sababeji. siko jawdi o okkorayma ay moto daranɗa sababe on ɗaɓɓa. siko laamu a ɗaɓɓay si o okkore. gandal kadi ko non. donc wona yanan ɗo tun yufaqihu fi din, anna allaha yufaqihak bidun an taquma bil asbab. la budda min alqiyam bil asbab. ko be o tigi darano sababe on fi heɓugol gandal ngal, allah walla mo e ɗum. ɓay jaka kala do tañƴini ɗo moƴƴere koyo taw hara ko jeyaɗo e faamuɓe diina kan. لأن المفهوم أن من لا يريد الله به الخير لا يفقهه في الدين. قلوا المفهوم كلا الله يدنا مؤجره وناي آدم مجد وفامتا دين مكو هراو فوس وفاما on ɗon andi hara o yiɗanaka moƴƴere Allah dandu en ɗum. hane laaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع. ملائكة بوجتي غبتان جماء بين كجانغو يو وتيبا سيتاي اوتيغنو ياده جانغويغول وودي wo badi wo. ملائكة بين hakke den golle de fokkitanɗa ɗon ko de teddi hakke ko fi majje mawni. malaika ɓen wiyay oɗo hana tippude teppe makko ɗen ka leydi, ko be weƴƴiten gabutenji men ɗin ɓe rewa ɗon. hakke ko ɓe andi ɗum ɗon no weltina Allah, yaltugol yaha jangoya moƴƴere ko woni e mum kon. haray hiɓe andi kamɓe si ɓe weƴƴiti gabutanji maɓɓe ɗin a tippi ɗon a feƴƴi ka yahugol jangugol ma, haray kamɓe kadi ɓe yeɗike moƴƴere e ɗen hunde ɗon. ɗum ɗon no mawni fiyake. hanino hara wiyen joni si andama ngol lawol ɗo ko ɗo jangoyoɓe rewata, awa hara laamu ngun kadi wiya ɗo gudronen ɗo, hara yahoɓe jangoygol ɓe feggotako, hara yahoɓe jangoygol ɓen poussiére nangataɓe. hara hiɗen anduno moƴƴere ko ne mum kon. idan haa ɓe inni wondema hay tagoreji ɗin fop, hay kulle ɗen liƴƴi ɗin ka nder ndiyam, haray no insinanade aden ɗaɓɓowo gandal ma aden ganduɗuɗo. insinanagol goɗɗo ko toranagol mo yaafuye. Allah yaafo kaari, Allah yurme kaari, Allah yawtan kaari, Allah okkormo moƴƴere. ɗi tagoreji fof haa liƴƴi ɗin ka nder ndiyam, haray no du'anade o tigi. si tawi ko ɗaɓɓoyowo gandal ma ko sakitowo gandal. ɗum ko moƴƴere seeɗa noon, ɗum ko martaba mawɗo mo julɗo haani ɗaɓɓude. si iwi e ɗum gandal no mari wasailji no ngal ɗaɓɓirte. ɗate ɗaɓɓugol gandal no jeeya e majje e ko ɓuri himmude kon e majje ko déplacagol yaha iwa ka mum yaha ka jannowo on, jooɗo fonta deftere fiino janga landito haa faama. ɗum ko wasila fa'ala
tahsilul ilm ko laawol kelɗungol fii janngugol. O tigi déplace o yaha o janngoya, mais miɗo yaade janngoygol, o ɗaɓɓa gandal ngal. ko ɗum woni ko yaltiti, ko ɗum woni ko feeñi e hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, kaw fillino o wi baynama nahnu julusun inda annabi sallallahu alayhi wa sallam iz tala alayna rajulun shadid bayad thiyab شديد سواد شعر الرأس ولا يرى فيه من أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. كان عمر وما كي يندقو بجودي كان لادو صلى الله عليه وسلم تنغو دو يالتتي مأبي ɓorni conci daneji peñ, sukundu makko ndu no ɓawli dik, batte voyage fus a yiyata e makko, wondema o ko iwɗo ka woɗɗi, o no iwi e voyage ka woɗɗi, ɗum ala e makko. Tawile hay gooto annduɗo mo ala, bimana na aaden nokkure nden ko koɗo, ko honno woniri ko koɗo, batte voyage ala e makko, conci makko ɗin no rawni peñ, hay fus sukundu makko ndu no ɓawli dig. o ari o jooɗi takko nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam, o helti koppi makko ɗin, o jicci, o jooɗi takko nelaaɗo, tuggi koppi makko ɗin e koppi nelaaɗo ɗin, o fawi juuɗe makko ɗen e hoore koyɗe makko ɗen wondude e needi. o landi nelaaɗo piiji ko faalaɓe landade kon. o jeyano e ko o landiɓe ɗon iman anil iman e islam. ɓay o landike ɓe fi islam, akhbirni anil islam, nelaɗo makanimo an tuqima as-salah wa tuti az-zakah, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tuqimu as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بماكي كدون الإسلام، هذه أركان الإسلام كما تعرفون. بماكي كون الإسلام كويا سيدا كجرين ديدي نينا جلدن هورا سوماي إتا زكاة حجويا صاحبي فير. أولاندي بفي إيمان، أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمان كويا قوم إن الله قوم إنا ملائكة بمكة بين e defta ɗen e nelaaɓe ɓen e ñalaande laakara e koddoriye. tawi tuma o landi wo nelaaɗo maaki, o wiya sadaqta, ko goonga. ene men ngalɗi o lando nelaaɗo ha gasa ɓe jaabo, o goongina ɓe, wayi wasiimo anndi ko woni landaade ko koko anndi. karaɓɓinɗinde ɓay woni yeeyaaɓe gayni ɓe lancike, o yehi kanko kadi o muti, fof yehi. lutti Umar ma ɗum e riwaya goo lutti ɓe kamɓe ɓay kanko o yehi lutti jama on. nelaaɗo maaki ɗon anndi ko mboni, ɓe wi o ko Allah e nelaaɗo mum on anndi. nelaaɗo maaki ko Jibril, ko addimo ɗo ko jannugol on diina mon kan, jannugol on diina mon kan. idan ɗon
ulama tarbiya ɓe ƴetti ɗon adabji buyi e on hadis neediji buyi fii ɗaɓɓugol gandal dabol argol jooɗo wondude needi jooɗo yankino ɓatto karama ko mum o yino jibril arire noon kanko ko malayka na janngugol o ari o ar jannugol kono ko wa mbaade janngugol fii o annde ko honno gerdete ɓurwasi nelaɗo maaki ko addimo ɗo ko jannugol ɗon fiyaake diina mon kan ko honno yaaroto ne'o ɗon lando ɗon so on landike heɗo ɗon haa jaabe ɗon idan ɗum ko noone ko wasila tahsil l ilme ƴettugol yaha fiinoyo ƴettugo deftere nde yaha jannga no jeya e wasa'il ji ɗin heɗitagol kasetiji heɗitagol seede heɗitagol mémoire e ko nandi mum no jeya e majji kadi argol lawka khutba juma sa ari ka juma a ari law a heɗiti ka khutba on ɗum kadi ɓeydete ko ɗum waɗi sino wi'a sharia on no landi almami ɓen ka juulirɗe koyo taw khutbaji maɓɓe ɗin no kelɗi wona argol ɗon janga menen no ko ɗum waɗi si l'islam o wi ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah goɗɗo wata ƴewde ɗo e mimbar tawa o wata jangude o fewna o yani o feññinana yimɓe ɓen o ɓanginana yimɓe ɓen diina kan ɗum hanaka waɗede muma suuka hay nokku ko neɗɗo jogiiɗo éloquence ka l'islam tawa o wawa e jangude o fira o fensita mo andi ñawoje ɗen mo andi sariyaji ɗin na uttu ettennagol nokkeli buy no wodi ɗo ila el arba al kamsa ko finagol khutbaji a fini keɗo balɗe ñalande wotere hande kadi sa khutbaji ɗin yalti e alarba ko alkamisa tun heddi ka sa fini ke alkamisa a wawi nafude yimɓe ɓe e juma tawa ko koɓe haton gini la yumkini akhi c'est pas normal khutbaji ɗin ko duwaɗi kelɗude julɓe ɓen kadi no waɗɗiɓe koyeɓe aru law ka juma hetto khutba o fa hiya wasila min wasail al ma'rifa fi l islam ko jeeya ɗum e laawi yimɓe ɓen faamirta diina maɓɓe kan par ce que si ɓe khutbi ne he hande ko ɗum ɗo ɓe yamiri hande ko ɗum ɗo ɓe haɗi hande ko ɗum ɗo ɓe relɗini e mum voilà c'est ça gandal ngal mara waktu wiyeteɗo ko ila ɗo heɓi ɗo nelaɗo makani en ko min al mahad ila al lahad al mahad huwa makanu l wilada wa yawmu l wilada al lahad huwa al qabr ko ha oti maya o naado e ka gabru ko ila ñande oti jibina koyo taw ɗum no ka programme makko ɗon andi ka adkaru sabah wal masa hadis no toon mo ummu salama ummul muminin filli radiallahu anha wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande wo ñande ɓe janngayno on ɗon bada al fajre bimbi subaka on du'a allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa fi riwaya rizqan halalan wa amalan mutaqabbala hada الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لزمه في حياته ɓe seedali e o duwa oɗo heɓe duwaro mo bimbi karamo koɓe l'islam ɓen ɓe wi tawde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe janngay o du'a ɗo ba'da al fajre mubasharatan ɓaawa ɓe gayni julde subaka ɓe waɗi jantawolji ɗin fof ɓe waɗa azkaru sabah wal masa ɓe jannga o du'a bimbi law ɓe wi ɗum ɗon no holli ko ɗum ɗo woni ahdaful muslim
ثلاثة في كل يوم: أن تجد علما نافعا، وأن تجد رزقا طيبا حلالا، وأن تجد عملا متقبلا عند الله. هذه أهداف سامية لكل مسلم، وهدف وجد بردي وند important، بمعنى علما نافعا. قالوا فبدأ بالعلم، نلا فوتوري غاندال، باسكو نوكيل دي فوكو غاندانغال فوتورتي، كلا كو وني كو غاندانغال فوتورتي. إمام البخاري رحمه الله كدفتر مأبه صحيح البخاري بيوادي دون دمال باب العلم قبل العمل، العلم قبل القول والعمل. gandal ko adi kongol e kuugal, bimana ko adi a wowlude ma a huwude jangutawo ko ya jangutawo. Allah subhanahu wa ta'ala wi'en ka Qur'an: fa'lam annahu la ilaha illa hu. Fa bada bil ilm. O fuɗɗori gandal ngal o hikki ɗon tawhid on, parce que tawhid ko ɗum la ilaha illa Allah huwa asasu din, ɗum fondation dina kan. lakin al ilm qablahu, gandal ngal adi taw. tawhid e waɗɗade mum, aqida on e waɗɗade mum ko gandal ngal atti waɗɗade. fa'lam annahu la ilaha illa hu. idan fa'lam on ko yamirima ya jangu, andu jangu eto anda on tuma non hikki ɗon la ilaha illallah, la ilaha illa hu. donc ko woni wo ko woni goɗɗo si o tinnike e ɓaawo gandal hara ɓurta woni majjude. ittiri no tinnorɗa wo ka dewe e ɓaawo gandal haray ko majjere woni ɓurtude wonde. ɗum no waywa mo anda laawi ɗin few himo yaltude ɗo himo yawde. o inna mo yarde mo fokkiti ɗo Conakry en, mo hawjino himo relɗi yahugol Conakry en, kono o anda ton, o anda nokku. o immoɗo o hewta ka Carrefour cimenterie tun, o nanga yara ngal baylo baya ngal, o imma o yara Dibre kama o yara Koya. himo hawji himo gunda ɗon ko ittiri no tinnori wo ko noon o ɓurti majjirde ka, no gundiri wo ko noon on woɗɗitorde Conakry en ka o fokkutuno to. ko wano noon kadi neɗɗo wonɗo wadde goɗɗum e hoore majjere, ko Allah faalaɗa, ko baraji faalaɗa, ko ɓattinede ka Allah. kono si a waɗi ɗum e hoore majjere no tinnorɗa o ko noon wonɗa woɗɗitorde Allah, Allah danden. idan gandal ngal ko très important, muhimmun jiddan. nawyantake, mawnantake. goɗɗo wata wiide no towi darja makko no towi. joni o mawnintinanke argol yeeso oustage um ko duuɓi nogay, duuɓi 15, duuɓi 30, ñobba ɗon juuɗe ma kanko ko jooma jawdi, ko jooma goɗɗum, o hewti e martaba goo, argol jooɗo yeeso ko miskino hum janga. ma ko jooma taaniraaɓe, ma ko mo duuɓi 50, o wata jooɗade yeeso koye paykoy. ɗum ɗon ala ton ka l'islam. si tawno ɗum no ton, ƴetten misal e annabi Moussa hakkunde makko e Cheikh Khadr. ka annabi Moussa kalimullah min ulil azm min ar-rusul, nabiyyun mursal, unzila alayhi at-tawrat. on mo tawete ko kanko woni kalimullah, Allah yewtidi e makko sans intermédiaire, direct, jabondiri konguɗi. Allah subhanahu wa ta'ala yewtidi e makko, jippini e makko deftere tawreta, deftere tawreta nde e gandi ɗum ka. kanko ko jeyaɗo e ulul azmi min ar-rusul, nabiyyun mursal. nde Allah ɓanginannomo no woodi anduɗo ko anda,
yani no woodi goɗɗo goo e jiyaaɓe Allah ɓen ka hoore leydi ɗo on no anndi ko annabi Muusa annda. Annabi Muusa haɓɓuno sawdu mum ndum ɓe fokkiti ɗaɓɓitoygol on haa ka ɓe yi'i mo wo o ɓeyditana ɓe fii kala ko ɓe nelaaɗo. Deftere no jippina e maɓɓe, Allah no yewtidi e maɓɓe, ɓe yawno ɓe ɗaɓɓoy ganndal haa ɓe yiide Cheikh Khadr ɓe wi wona ko jantorani noon ka suratul kahf hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rusda. ɓe jokkimo fii o andinɓe ko ɓe annda kon. ene noon goɗɗo no towa martaba ɓura annabi Muusa goɗɗo wata towde martaba ɓura annabi Muusa siko duuɓi men ɓurataɓe hay fus ko goɗɗo heɓɓindirte e annabi Muusa ala. hunde ala ko goɗɗo lamitora haa ko haɗatamo yawgol janngugol fii oɗo ko jannowo on ko miskino, ma fii jannowo on ko jolta duuɓiijo, ma fii jannowo on ko aaden hum ñoomañini hum, ko aaden ninani ko jogii kon ɗum ɗon wona ñoomañini. ko jogii kon naa ko jolti duuɓi, wona ko jolti martaba, ko kanko ko ɗum ɗon darata, naa kanko. isan diina Allah kan ko gandal ngal ka jogitorte. diina l'islam on ko gandal, dewal Allah ngal ko gandal. ɓay sen ndaari jooni fiyakuuji men aduna ɗin ɗo, hay hunde ko jaɓe ɗen waɗirane en harayna gandal ala. si a kusukusunnike ɗo ha heɓi sarseman jaare, ta a heɓino terrain, a heɓi sarseman jaare, a heɓi saku sappo simon, a heɓi koccu, a heɓi leɗɗe, a heɓi ɗum ɗo fuu, ko on wattata ɗon si woni fi maçon. ko ɓurɗo waawde ɗaɓɓata ka a ƴettay tun goɗɗo ni tun harayna jannganɗo fiimu, a tefa ha annda est ce que oɗo ko maçon jo kelɗuɗo ni ono waawi ɗum moƴƴa, himo ekkiti ha waawi himo janngani ɗum, si jonnama ka. so ari joni o jiiɓi simon ma on ɗo o tugidiri ɗum tawi ma haaki fes, arɗo wo tawayi ɗum ɗo nani nayi kono ɗum woniri min de min janngana ɗum, kono mi yirino yimɓe ɓen no gerdano ɓa mi yiyay ka yaaɗa waya yimɓe no maha, min kadi mi mahiri no ɓe mahiri noon. a jaɓay est ce que a innata yo yogu simon ma on siko an a inna yo yogu simon on, puisque e yo jakkay mo andi o janngana fi ɗum, o bonnima jawndi. enen noon diina ka ko ñembugol tun kaari nde ko ni warrata, min kadi ko noon, min kadi mi warri noon. ɗum ɗo gasta ko ɓe janngane. o wana noon si juldere nde faandike ɗo raɓɓiɗo complet basin Bamako ño'eteɗo ane ɓay tefude ko tailleur jo ɓurɗo waawde broderie, ɓurɗo waawde ñoongo, sago ma on ɗon ko aaden spécialiste jo ñowgol o ñoanayma ka. haajuuji men ɗi fop ka raɓɓinɗinde en yiiɗa gooto waɗana en ɗi sina annduɗo fiimu.